ngo ufungure amatwi y'imitima wumve ico wagambiriye kuvugana natwe uyu mugoroba. Iyo ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari jyewe ahubwo mwami uvugane natwe, nkoreshe mbashe kuba igikoresho cyawe. Hasigaye mwami iri jambo ni ijambo rivuye iwawe rijya mu mitima yacu, rigira aho ridukura naho ritugeza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye kandi twizeye, amen. Reka mbasabe ababishoboye muhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Mariko ibice 10 umurongo wa 46 guheraho. Bibiliya iravuga ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, musezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira, amen. Bwatsi buraraba n'uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Nimwicare. Shimiye Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo nyemereye kugera hano uyu munsi wa none. Ndayishimira cyane. Shimiye Imana kubw'ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere ukabona ko tugomba kuba turi hano uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Shimiye Imana kubwa Pastor Ntagawa, Imana iguha umugisha, ni inshuti yanjye. Hanyuma reka nshimira Imana kubwanyu mwese mwaje kwitabira amateraniro y'uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Mwagize neza kuza, Imana ibagirire neza. Mu gihugu cya Amerika, mu mujyi bita Tennessee, muri ville yitwa Nashville, hariho ikigo gikora ubushakashatsi. Ico kigo cyitwa ngo ni Vanderbilt. Ico kigo kiri muri Amerika mu mujyi witwa Tennessee, muri state ya Tennessee mu mujyi wa Nashville. Ico kigo cyitwa Vanderbilt ni ikigo gikora ubushakashatsi. Ntabwo ari ikigo cy'idini, ntabwo ari ikigo cy'ikanisa, nta nubwo ari ikigo cy'iyobokamana. Ni ikigo cy'idini, ni ikigo cy'isi gusa, abantu b'isi baza bakora ubushakashatsi. Asifiwe. Iki kigo bakora ubushakashatsi busanzwe. Umwe mu bakozi bagikoramo witwa ngo ni Brice Malino yaravuze ngo twakoze ubushakashatsi ngo dusanga ngo abantu bitabira amateraniro bafite amahirwe menshi yo kurama kurusha batayitabira. Asifiwe sana. Kwitabira gusa ukaza ukitabira ukicara ngo ufite amahirwe menshi yo kurama kuruta umuntu utitabira amateraniro. Utekereze namwe ico kigo. Iki ni ikigo cy'isi. Iyo kiza kuba ari ikigo cy'idini runaka bari kuvuga ngo barimo barabira abakristo gusa kubera. Ariko iki kigo ni ikigo cy'isi, kimenya ibanga, kimenya ko abantu bazitabira amateraniro bafite amahirwe menshi yo kurama. Asifiwe sana. Basanze ubuzima bwo mu mwuka hari aho buhurira n'ubu buzima bw'umubiri turimo. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo bakimbwira ngo tuje mu nzu y'Imana, naranezerewe cyane. Imana icubahiro. Haleluya. Ntabwo watakaje kuza hano, ntabwo wigeze utakaza, ni kubw'inyungu zawe. Bibiliya isivuga ngo abibagiwe guterana bararimbutse. Abibagiwe guterana bararimbutse. Wagize neza kuza.
nimba wari kuzapfa nka saa 10 uzapfa nka saa 12 hari akantu wongereyemo gusa basi ubone n'amasaha 2 yo gusezera famiye. Asifiwe sana. Reka tuganire ijambo ry'Imana, afite iminota igera nko muri 15. Peze mwene data umwanya nawe atuganiriza. Ariko mbere yuko mvuga rino jambo, reka nshimira Imana yankijije impanuka ubwo navaga i Burundi iwabo wabantagawa. Twakoze impanuka mbi cyane, abantu barapfa abandi barakomereka nabi, ariko ndashima Imana navuyemo ndi muzima. Nibwo namenye rya jambo Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nibwo namenye neza ko ntariho kubera izo kurya, nta nubwo ndiho kubera amafaranga, sindiho kubera akazi, ahubwo ndiho kubera ijambo ryose ryavuye ku kanwa k'Imana. Asifiwe sana. Tabwo turi hano twese nta n'umwe uriho kubera izo kurya. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Icyo bivuze ni ibiki? Ngo Imana ivuze baho uzubaho. Ntabwo uriho kubera izo kurya wariye imiceri, turiho kubera kawunga, ntabwo uriho kubera imvange, uriho kubera ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana rihaye rivuga ngo genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho. Iyo muri mu mamodoka ntabwo muza mugera iyo mujya amahoro kubera ko shoferi afite perimi. Oya, ntabwo mugereyo kubera afite perimi, mugereyo kubera ko Yesu yavuze ngo nimugereyo. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ugana umuntu uri hano avuga ngo iyo ntago tuba akazi ka nta bantu bafite akazi batariho kubera ko akazi katabarengeye. Nta bantu bafite amadepo hano y'imiceri bapfuye barayasiba kubera ko imiceri itavuze ngo ntaho guja, kubera ko ibyo kurya ari byo bidutunze, ntahuja turakurengera. Oya, turiho kubera ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana ricyarivuga genda ubeho, genda ubeho, genda ubeho. Asifiwe sana. Yego, ntimukazaza mwiyemera ngo muriho kubera ko mwabonye utuzi n'ibindi. Oya, umunsi ijambo rya Yesu rizokuvaho, umunsi ijambo rya kuvaho, iyo ni izaba ari mwisho wawe. Muri yari yarabibonye ngo genda ubeho, ngo ndabivuze genda igendera ubeho. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. No kuvuga ngo Imana ivuze baho uzubaho. Waba ufite ibyo kurya uzubaho, uzuba. Niyo mpamvu muza mubona hari udutaro baba bazerera na voka bariho, hari abakire bashinguye, nuko hari ijambo rya Yesu riba rikibariho, bari abamama rikihaye rivuga ngo genda ubeho. Ijambo kanwa k'Imana niryo ridutunze. Bwana asifiwe. Ngo mugire gutya, ababeshejweho n'ijambo ry'Imana mugire gutya, n'ababeshejweho n'ibyo kurya namwe mugire gutya. None ntimuza murya. Asifiwe sana. Sima gusa ngo ni ijambo riva mu kanwa k'Imana. Nibwo namenye impamvu ntapfuye, nuko hari ijambo rya Yesu yavuga ngo we banzubeho, banzubeho. Nta kindi cyandengeye wa nta kindi, ni ijambo gusa rya Yesu, nta kindi. Yo Mana ndayishimiye. Reka tuje mu ijambo. Reka mvuge rino jambo nihuse. Barambwiye ngo muri mu bihe byo gusenga, tugomba kwigisha ibijanye no gusenga. Asifiwe sana. Tugiye kureba urugero rwiza rwo gusenga, rwo guhamagara Yesu. Turubonere muri uno mugabo w'impumyi witwa Barutimayo. Bibiliya yavuze ngo Iyeriko hari umugabo w'impumyi witwaga Barutimayo. Uyu yari umuhungu w'umugabo witwa Timayo. Asifiwe sana.
timayo bisobanura umunyacubahiro. Timayo bisobanura umunyacubahiro. Hanyuma Barutimayo murumva ko afite akazina kasi. Barutimayo ni umuhungu wa Timayo, niko Bibiliya yavuze. Barutimayo ni umuhungu wa Timayo. Timayo bisobanura umunyacubahiro, hanyuma Barutimayo bigasobanura umwana w'umunyacubahiro. Asifiwe sana. Ariko nubwo Barutimayo yari umwana w'umunyacubahiro, ngo yari afite ikibazo cy'ubuhumyi. Bwana asifiwe sana. Yari afite ikibazo cy'ubuhumyi, ngo ntiyagaza areba neza. Habe nagaki nta nubwo ari ijisho rimwe ryari ripfuye n'amaso yombi. Uyu Barutimayo yari atuye i Yeriko. Yeriko ni hehe? Mureke mbabwire gato. Yeriko wari umurwa ukikijwe n'ibiti by'ingazi, ibi biza bivamo amamesa. Hanyuma Yeriko habaga indabyo nziza. Iyo wasokaga uja muvi Yerusalemu mwinjira muri Yeriko, mukiri ku marembo mutarinjira Yeriko neza, mwatangiraga kumva impumuro nziza y'indabyo z'Yeriko. Izo ndabyo zavagamo parfum nziza, ndetse barazifataga bakazijana ku soko mpuzamahanga. Yeriko wari umujyi ukize cyane, ariko nubwo wari ukize wabagamo abakire bitwa bazakayo. Murabizi ko Zakayo ariho yari atuye. Uyu ngo mugabo yari umukire, ariko kandi hari n'abakene nka Barutimayo babaga bari gusabiriza ku muhanda. Eke mbabwire, Yesu ntabwo ari Imana gusa y'abakire, ahubwo ni n'Imana y'abakene. Asifiwe sana. Ntabwo ari Imana y'abatunzi gusa, ni n'Imana y'abakene. Eke mbabwire kino kintu, uwo munsi rero Yesu ari gusoka muri Yeriko berekeza i Yerusalemu, ngo baragenda, ngo baza kugera ahantu Barutimayo yabagari ari gusabiriza. Asifiwe sana. Uyu muhungu twabonye ko yari umuhungu w'umunyacubahiro, ariko nubwo yari umwana w'umunyacubahiro yari afite ikibazo cy'ubuhumyi. Yatejeje umuryango we igisebo cyane, ntibamwitayeho, baramwirengagije kuko yari impumyi. Ari umwana w'umunyacubahiro ariko yari impumyi, yari afite ikibazo. Kubera ikibazo yari afite, Barutimayo bimutera kuja gusabiriza. Murabizi impumyi nyinshi muzamuzibona na Nyabugogo. Barutimayo yari afite ikibazo cy'ubuhumyi. Nubwo yari impumyi ntabwo yashoboraga kugira icyo akora. Barutimayo yari ubuzima bwiwe bwose bwari bwuzuye umwijima. Yaragendaga ntabashobore kubona amase akayakandagiramo, yaragendaga agakandagira mu byondo, endaga ntiyashoboraga gukwepa. Yamenyaga ko akandagiye ahantu akaba yakongera agatera intambwe gutya. Ubuzima bwiwe bwose bwari bwuzuye umwijima. Barutimayo ngo kubera ikibazo cy'ubuhumyi yari afite, dabaye ngombwa ko azaza gusabiriza. Mureke mbabwire, nubwo yari umwana w'umutunzi, ariko ntibyamuteye kudasabiriza. Nubwo yari umwana w'umunyacubahiro, ariko ntibyamuteye kudasabiriza. Ngo aragenda. Barutimayo iyo izuba ryakaga ntago yumvaga ubushuhe gusa, ariko ntiyashoboraga kureba imirasire. Barutimayo aba mu buzima bw'umwijima cyane. Barutimayo ntiyigeze abona umucyo. Ijoro n'amanywa kuri we byari kimwe, nta mpinduka zihari. Barutimayo yari yarabayeho mu buzima bw'umwijima. Nawe ugerageje gufunga amaso ukagira nka gutya, wabona ubuzima Barutimayo yari arimo. Gerageza ubikore gusa, mazure uramugirira impuwe uyu mugabo, uramugirira impuwe uyu Barutimayo. Ubuzima bwo gusabiriza, mwafashije impumyi mwokabyara, mwafashije impumyi. Wabamuhaye igiceri agashira hano, ngo yagiraga umwenda azabikamo ibyo bamufashije byose. Uko bamuhaye agashira hano, uko bamuhaye agashira mu mwenda yari afite, uko bamuhaye agashira, abamuhaye avoka agashiramo, abamuhaye imitiritira agashiramo, abamuhaye umuneka, abamuhaye faranga agashiramo. Barutimayo abeshwaho n'abantu, ntiyashoboraga kwijana mu bwiherero. Oya, baramuherekezaga. Barutimayo abaho ubuzima bw'umwijima. Hanyuma yarya avoka zimwe akazirya izindi akazisiga, ntiyashoboraga kwihanagura ikintu cyagiye hano, ntibyakundaga. Yari ari mu buzima bubi, kandi ubuzima bubi, ubuzima bw'umwijima budafite umuco. Bibiliya iravuga umunsi umwe yumva ko Yesu w'i Nazareti agiye gutambuka. Duhe Imana ishubahiro. Haleluya.
asifiwe sana. Yumva ko Yesu w'i Nazareti utambuka. Aya makuru Barutimayo yumvishije, hari uwayamubwiye. Ntabwo yapfuye kwizana gutya gusa, bamubwiye ko Yesu w'i Nazareti agiye guca hano. Ayo makuru arayumva. Ahari yumvise abamama bavuye mu isoko bavuga ngo uzi ko Yesu agiye kunyura hano. Iryo ngiryo riterera mu gutwi. Nubwo amaso yari yarapfuye, ariko amatwi yiwe yarakoraga yarumva. Nubwo amaso yari yarapfuye, ariko umunwa wiwe washaga kuvuga. Nubwo amaso yiwe yari yarapfuye, ibirenge byiwe byashoboraga kugenda. Yumva abantu bavuga ngo Yesu. Mureke mbabwire, mufite impamvu nyinshi zo kuvuga Yesu. Iki ntabwo ari igihe cyo gusebanya. Iki si igihe cyo kuvuga abantu, si igihe cyo kunywera ku bantu, ntabwo ari igihe cyo gusererezanya, si igihe cyo kuvuga abantu nabi, ni igihe cyo kuvuga Yesu, ni igihe cyo kuvuga Yesu. Asifiwe sana. Imana icyubahiro. Muze mutekereza, iyo uri kumwe n'abandi ni kangahe uzuvuga Yesu. Yesu. Hari umuntu umeze nka Barutimayo ushobora kumwumva. Umuntu umeze nka Barutimayo ushobora kumwumva. Bene data, mureke mbabwire. Imana icyubahiro. Haleluya. Oya, cyo gusa cyararangiye. Igihe cyo kuvuga abantu cyararangiye. Igihe cyo amen. Igihe cyo kuvuga Yesu. Yesu ni wowe nyine tugomba kuvuga. Tawu. Asifiwe sa. Taranye n'inshuti zawe. Niki muri mu kuvuga? Aba papiyo muri mu gatorero ku gatorero niki muri mu kuvuga? Aba mama iyo mwicaye niki na yahe makuru muzamuvuga? Abandi ba mama baza batembera bavuye mu isoko gusa bavuga amakuru ya Yesu. Barutimayo arayumva. Barutimayo arayumva aravuga kumbagiye kunyura. Asifiwe sa. Asifiwe sa. Barutimayo ngo iyo uhavuga ngo ni nko gufata umwanda wiwe, mumbabare gukoresha, ngo ni nko gufata umwanda wiwe ukaza ugenda uwereka abantu ngo ni mundebere umwanda wa kanaka, ngo none ngo ni mundebere, ngo namwe ngo ni mwe nk'abandebera ngo dore umwanda wa kanaka. Biyo uri kuvuga umuntu nabi niyo stock uba wikoreye, iyo stock uba uyifite. Ninde usebye hagati yawe nawe? Wowe uhawe umuvuga, wowe utwaye iyo stock wayereka ntindebera umwanda wa kanaka. Ninde usebye? Si igihe cyo gusebanya, si igihe cyo kuvuga abantu. Mwabuze ibyo muvuga, mugende muvuge Yesu, mugende muvuge Yesu. Asifiwe sana. Bibiri ngwaza kikijwe n'abantu benshi bamuherekeje agiye i Yerusalemu. Yesu yari umwami w'abantu kurusha abandi. Ni kugira ngo ari umustar uruta Yesu. Bivuga ngo niwe wa mbere imperuka, ngo nitangirira akaba n'iherezo, nta wundi uhanye na Yesu. Asifiwe sana. Yesu yakerekezwaga n'abantu benshi. Hanyuma ngo Bibiri iravuga ngo Barutimayo atatangira babaza ngo ese saku nayi numva bimeze bite? Urwo rusaku ndi kumva bimeze bite? Arababaza ngo ese ni umuyobozi ugiye guca hano? Baramubwira ngo ya. N'abasirikare bari kuri Mushaka. Baramubwira ngo ya. Ni umwami ugiye gutambuka hano? Baramubwira ngo ya. Ni umujura se bafashe? Baramubwira ho ya. None uru rusaku rw'abantu ndi kumva bimeze gute? Baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti urahana. Tosaliveria gerine. Ni Yesu w'i Nazareti ugiye gutambuka. Aravuga ngo ni Yesu. Tiye, uyu mugabo naramwumvise ngo yazuye Lazari Betania. Uyu mugabo naramwumvise ngo yakijije impumyi. Uyu mugabo naramwumvise ngo yazuye abapfuye. Uyu mugabo naramwumvise ngo yakijije ibibembe. Uyu mugabo naramwumvise ngo abari barwaye ubuganga yarabakijije. Niba ugiye kunyura hano ngo niwe nuwo nguwo wamutoye. Barutimayo aravuga ngo aya niyo mahirwe yanje yanyu.
mureke mbabwira hari amahirwe azaza rimwe ntayongere kuboneka. Aravuga ngo iyi niyo opportunity mbonye, nta yindi opportunity mfite uretse iyi ngiyi. Ngo arategereza, ariko Bartimayo yari azi kumva, ngo yumva ko Yesu ageze hafi. Ni gute tuza twumva iyo Yesu ageze hafi? Bibiliya izimbwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, ngo Yesu aba ari kumwe nabo. Yesu aba ari hagati yabo. Iyo mwaje guterana muba mwatangiye kumva ijwi rya Yesu hafi aho ngaho. Asifiwe sana. Kandi igitangaza kigiye kuba, uzumenya neza ko Yesu ari hafi. Bwana asifiwe sana. Ngo araza ngo ahagere, aravuga ngo noneho aya niyo mahirwe yanje. Aravuga ngo ese ndamugeraho gute ko ndi impumyi, aba bantu bose simenya aho aherereye, sinzi nimba ari hano, nta nubwo nzi ko nimba ari hano, ndumva gusa urusaku rw'abantu ariko sinomubona ngo menya aho aherereye mpamusange. Aravuga ngo se ndabigenza gute? Ningenda ndakandagira abantu babandi barancishamo amakofi, none ndabigenza gute? Aravuga ngo nubwo amatwi yanje, nubwo amaso yanje yapfuye, ariko mfite umunwa ashobora kumuhamagara. Imana ishobora. Haleluya. Yego ndacyafite umunwa, uyu munwa wanje ushobora kumuhamagara. Ushobora guhamagara Yesu. Ushobora guhamagara Yesu. Amen. Abantu benshi naratangaye bafite iminwa gusa yo kuvuga, yo kujajwa. Abandi ba Bartimayo bafite iminwa yo guhamagara Yesu. Mureke mbabwire mwa bakobwa, iminwa Imana yabahaye si yo gusomana. Iminwa Imana yabahaye niyo kuvuga Yesu. Iminwa Imana yabahaye, mwabuze izo musoma, muzasome Bibiliya. Muzasome Bibiliya nimba mwarabuze izo musoma. Nimba mwarabuze izo musoma, muzasome Bibiliya. Tosaliveri. Abandi iminwa yabo bari mu kwibyaza musarure. Nakurikiranya umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Baramubajije ngo se kufite iminwa minini ntibiza aravuga ngo iyo ndirimbo isaha imwe miliyoni 90 zazinjira. Naho mwebwe muri mukwirwa gusa kuvugira usugatahira aho ngaho. Muze muvuga Yesu ari yo gutabara. Asifiwe sana. Muze muvuga Yesu. Bartimayo yumve Yesu ashe, aravuga ngo nta kindi nkora, ndamuhamagara. Aravuga Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bibiliya iravuga ngo baramucecekesha, ngo ari kuko bamucecekesha ngo iwe ngo akarushaho kuzamura ijwi. Aravuga Yesu mwana wa Dawidi mbabarira. Bakazambwira ngo cicika. Arasubira arataka, Yesu mwana wa Dawidi mbabarira. Bibiliya iravuga ngo Yesu aramwumva, ngo arahagarara. Muririmbyi yaravuze ngo mu rusaku rwinshi mu bibisikana ngo ibasha kugira gute? Mu rusaku rwinshi Yesu aratumva. Bartimayo aravuga ngo ndamuhamagara, icyo nzi ko Yesu afite amatwi aranyumva. Yesu afite amatwi aranyumva, aramuhamagara. Yesu ngo arahagarara, tiyahagarara gusa, amutuma haranamuhamagara ngo yino. Naratangaye, abamucecekeshaga nibo bamukoreye protocol. Tosaliveri yakin ngo baraza. Engini yasa ngwino papa, nawe ngwino keyboardist, nawe ngwino, nawe ngwino. Desaliveri yakin angini yasanki de bovor. Dosiliveri nawe ngwino, wewe wa marinette, oya wewe subirayo, nawe ngwino. Ngo baramuhamagara, ngo baramufata. Niwe ababaza bamucecekesha. Abari ko ngo bamuzane bashe, nimumuzane Bartimayo. Ngo baramuzana. Ngo Bibiliya izivuga votaliveri bakaza bagenda bigiza y'abantu, nimwigireyo, nimwigireyo, atambuke, nimwigireyo. Ngeli yasaki devarize. Mureke mbabwire kino kintu, muzirinde kuvuga umuntu w'Imana, muzirinde kuko umunsi Yesu yamwumvishije ibintu bizahindura isura. Muzirinde cyane tukavuga umuntu w'Imana ngo umuvuge nabi, ngo umucecekeshe. Mureke mbabwire, Bartimayo ntabwo yumvisha amajwi amubwira ngo aceceke. Oya, tiyakagira umuntu gwa protocole y'uburyo uzahamagara Yesu.
asifiwe sana. Niwumva kumuhamagara uryamye uzaryame pfa kuba uri guhamagara ntiyakagira umuntu kuvuga ngo ceceka. Oya, tukemera umuntu gucecekesha guhamagara Yesu. Icyantangaje abamucecekeshaga bari bafite amaso, ariko Bartimayo nta maso afite. Mwaza mugira ngo akora iki nimba atahamagaye Yesu? Yagombaga gukora iki? Abandi bafite amaso, we ntayo ufite. Nudahamagara Yesu urakora iki? Abandi bafite akazi, wewe ntakufite. Nudahamagara Yesu urakora iki? Urimo urumva amajwi agucecekesha. Oya, wibumviriza, rushaho guhamagara Yesu. Asifiwe sana. Reka mbabwire, ubu nyine mukanya hano bamwe nibava muragera mu rugo utwana tubasimbire, wowe urava aha ngaho utangire kwayura. Nta bantu ufite. Nudahamagara Yesu urakora iki? Kurishinga abantu bafite abana baba gucecekesha ngo wimuhamagara, kandi uzi wewe ikibazo ufite ari wowe ukizi. Erega ikibazo cya Bartimayo ntibaza bumva uburibwe afite. Bariya bagaza bareba Bartimayo yarahu. Nadahamagara Yesu akora iki? Ako abantu muri babi wanyu afite ikibazo, ariko ko muri mu mucecekesha waceceka. Nawe nyine ukamugenda muri umwe. Ubu mugiye gusohoka hano hari abatsa amamodoka hano bagataha, wowe uragenda n'amaguru kugera iri. Nudahamagara Yesu urakora iki? Ejo abandi bazoja muri business, uzosigara bavuga ngo se turarya iki saa sita. Nudahamagara Yesu urakora iki? Abagucecekesha abo ngabo nta kibazo bafite. Bartimayo ngo batangira kumucecekesha, ariko aravuga ngo sinceceka, ndamuhamagara. Sinemerera hari umuntu wese uncecekesha, ndamuhamagara kugeza nyumvise. Dosa liveri yakini angini ya sanki debo vota liveri ya sanki. Waraza Bartimayo ngo baramuzana. Ataraza amaze kumuhamagara, Yesu avuze ngo nimuhamagare ngo ase, ngo afata wa mwenda yagaza bikama makuta n'ibintu byose, ngo arawureba, ngo arangije ngo arawuta. Aravuga ngo sizosubira kugukenera. Dosa liveri yakini angini ya sanki. Uyu munsi ugira ibibazo utaho, uyu munsi ugira ibintu uhakana, aho wari ufite ibyiringiro ugira ahantu uhakana. Umusada w'abantu arawanga, aravuga ngiye guhura n'umwami w'abantu. Arafata arashugunya. Ugira ibintu usezerera uyu munsi, gira gutya, gira ikibazo useze. Aravuga uyu mwenda niwe wari banke yiwe. Amen. Uyu mwenda yari banke yiwe, aha niho yabikaga ifaranga. Ariko ngo Yesu amuhamagare, azamura kwizera. Aravuga sinzosubira kugukenera. Dosa liveri yangi, sinzosubira kugukenera. Ajugunya umwenda, arawuta nk'ahari, ngo aje imbere ya Yesu. Wagera imbere ya Yesu, dosankini ya zaveri, ngo aramubaza ngo ese umirizaga wa? Asifiwe sa? Ngo aramubaza ngo ese urifuza ko ngukorera iki? Akweme naratangana n'iki kibazo. Mwumve, aramubaza ngo ese niki wifuza ko ngukorera? Niki wifuza ngukorera? Ndashaka gukira. Dosa liveriki. Niki ushaka ko ngukorera Bartimayo? Aravuga ngo ndashaka guhumuka. Mureke mbabwire, ubu nyine hagize umumiliyoneri, umukire wa hano muri Musanze, ushobora kukubaza ngo ese niki wifuza ko ngukorera, ubuzima bwahita buhinduka. Ndabesha? Hagize umumiliyoneri gusugwa nawe uzi ko ari umuntu w'amafaranga, akakubaza ngo ese niki ushaka ko ngukorera, ubuzima nibwo muhinduka. Ariko nta muntu wo kubaza bene icyo kibazo, kuko abantu tibosubiza ibyifuzo by'abantu. Umuntu yoguha miliyoni 5 ariko ntiyoguhinda ibyara. Umuntu yoguha inzu ariko ntiyogukiza kanseri. Yesu niwe wenyine uzubaza bene icyo kibazo. Urifuza ko ngukorera iki? Abantu ntibashobora kubaza bene icyo kibazo uretse Yesu umwami w'abami. Niwe wenyine uzubaza bene icyo kibazo. Niki wifuza ko nagukorera? Nta muntu wobaza bene icyo kibazo. Hari umuntu mwari mubaza bene icyo kibazo, ukuse ahita avuga ngo umbwiye ikintu ndashoboye. Yema abantu baraheka. Ubushobozi bw'abantu bugira umupaka. Yesu wenyine niwe utagira umupaka. Niyo mpamvu ari we wenyine uzubaza ngo niki wifuza ko nagukorera? Niki ushaka ko nagukorera?
Yesu n'uyu munsi aracyarimo abaza niki wifuza ko nagukorera. Uyu nguyu ngo aravuga, arareba aravuga, nisaba imodoka sinzomenya kwitwara, nzogonga abantu mbamare. Nisaba akazi computer nzaza mpusha, nzaza nja kwandika mpushe mkore ku meza. Aravuga nisaba umugore sinzobona ubwiza bwiwe, nisaba inzu n'ubundi zoza ngonga urukuta, nisaba amafaranga barama bayanyibira hano. Aravuga ngiye gusaba ikintu kimwe, aravuga ngo ndashaka kubona. Imana ishobora, haleluya. Asaba ikintu cy'agaciro, amenya neza ko nimbona nzatwara imodoka, nimbona nzakora akazi, nimbona nzubaka inzu. Asaba ikintu cy'agaciro. Imana nikubaza icyo ushaka uzayisaba ikintu gikubiyemo ibyo byose, ikintu cy'agaciro. Muri mukwirukankira ibidafite agaciro. Warangize nsose amaze kumubwira ngo ndashaka kubona, sinarinzi ko mu ijuru haba farumasi igira amaso. Yesu ngo akoramo mu maso y'ijuru, ngo arayakurura amashasha ataratokorwa. Aya yanyu yaratokowe, ayandi yuzuye imiti, ayandi yuzuye imiti y'amaso. Ariko ayo bahaye Barutimayo yari amaso mashasha ataratokorwa na rimwe. Yesu akora muri farumasi y'ijuru, akuramo amaso mashasha, araza ngo yakubita ku maso ya Barutimayo. Barutimayo ahita ahumuka, arareba. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Papa, izari umwijima ku buzima guhera uyu munsi utangira ubona umuco. Asifiwe sana. Mureke mbabwire kino kintu, ndeba neza ndababaza muje aho namwe abigisha. Asifiwe sana. Imana ishobora n'abarambiye. Asifiwe sana. Hanyuma muri mureke mbabaze, muri nikiye kintu cya mbere Barutimayo yabonye amaze guhumuka? Niki yabonye bwa mbere kuva yavuka? Niki yabonye bwa mbere? Ntabwo ari umuco yabonye, yabonye Yesu. Yaramuhumuye ngo agire gutya, ijisho ryamakubitana gutya na Yesu. Asifiwe sana. Mureke mbabwire, iyo Yesu akoze igitangaza ntabwo tuzatubona revera pasteur, ntabwo tubona imiryango, ntabwo tubona abakomeye. Iyo Yesu akoze igitangaza, umuntu wa mbere tuzatubona ni Yesu. Niwe tuzadukesha ibyo byose. Yesu niwe tuzatubona. Dosaliveri yakin. Dawudi aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Imana yacu. Mureke mbabwire, iyo Yesu nakora igitangaza tukazubona umuryango, uzabone Yesu. Yesu nakora igitangaza tukabone famiye ukomokamo ngo nibo bagufashije. Oya, ni Yesu wagufashije, ni Yesu wagutabaye, ni Yesu wahabaye, ni Yesu wabanye nawe. Bibiliya iravuga ngo amare gukira ngo amare gukira, ngo aramubwira ngo amaze gufata amaso, ngo aramubwira ngo igendere, kwizera kwawe kwagukijije. Aramubwira ngo igendere, yanga kugenda, akazamusubiza genda, yanga kugenda, genda. Bibiliya iravuga ngo ako kanya ngo ahera ko amukurikira mu nzira. Dosaliveri yakine again. Angine ngo aramukurikira, aratangira kurikira Yesu, ngo akurikira Yesu. Baramukurikira, yanga gutaha mu rugo, aramukurikira, yanga gutaha mu rugo, aramukurikira. Mureke mbabwire, Yesu nakora igitangaza ntabwo ari igihe cyo gusubira mu isi, ntabwo ari igihe cyo gusubira mu nzoga, si igihe cyo gusubira mu busambanyi, ni igihe cyo gukurikira Yesu, ni igihe cyo gukurikira Yesu, ni igihe cyo gukurikira Yesu, ni igihe cyo gukurikira umwami w'abami, ni igihe cyo gukurikira Yesu. Yesu ngo amaze gukora icyo gitanga, Barutimayo aravuga ntaho nagenda. Barutimayo aravuga oya, ndamukurikira. Dosaliveri yakin. Angini ya sanki de boriv. Dosaliveri yakin. Angini ya sanki de bo. Enini ya ali vori keri ya dege. Angala vali ya sanki. Umva. Yesu nagukorera igitangaza. Tuzafata igitangaza cya Yesu ngo gisubize mu isi. Uzakurikire Yesu. Abantu benshi bari mukurira Yesu yabaha akazi,
yatangira gufata ku noti za 5 akavuga ngo uyu ni umwanya wo kwiga kunywa izo gasasi. Oya, igitangaza cya Yesu, waribagiwe wibagiwe ibirenge wagiye Kanyari wabwira Imana iguha akazi, wibagiwe ibirenge wagiye Kanyari wabwira Imana ngo iguhe umwana, wamara kubona umwana ntukiza muri repetition, waribagiwe inshuti y'Imana. Ni gute wakwibagirwa igitangaza cy'Imana byoroshe gutya? Yesu naguha imodoka, si umwanya wo gushiramo abakobwa beza, oya, ni umwanya wo gutwara abavuga butumwa, ni umwanya wo gutwara abapasiteri, ni umwanya wo gukorera Yesu. Asifiwe sana. Bibiri iravuga ngo Barutimayo amukurikira mu nzira. Barutimayo aramukurikira. Yesu nakugirira neza. Igitangaza cy'Imana tikiga gutware kure y'Imana, ahubwo kizakwegereza Imana. Yesu dosaliveri. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Koze cyane, karibu pasiteri, dukoma amashyi cyane. Imana imuhe umugisha. Amen. Haleluya. Reka twongere ijambo ry'Imana amashyi twumvise. Turakomeza gushima Imana kuba hano, n'umugisha ukomeye kuba imbere y'Imana. Dawudi yarabivuze ko ari by'agaciro kurenza kuba ahandi hantu hose umuntu yatekereza kuba yajya. Dushima Imana kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Yavuze amagambo menshi kandi meza ndashobora gusubiramo. Gusa Yesu nagukorera igitangaza, ntuzaje gushimira hanze yaho wagiye gusabira ico gitangaza. Amen. Imana ni gukorera igitangaza, ntuzaje gushimira kure y'ahandi wagiye gusabira igitangaza. Imana ni guheza umwana mu itorero, uzazane wa mwana mu itorero agomeze abe hahandi wamuherewe. Haleluya. Turashima Imana rero. Twageze hano kwa kabiri kugeza uyu munsi tuganira ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Hari abantu ba hano tutari twabonye kuva twagera hano, ariko tuzi. Turashima Imana rero kubabona bari mu muvandimwe wayoboye, bari mu pastor wicaye inyuma. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Amen.